nta yindi nshingano dufite hano kuri News Lab TV uretse kuguhunza iyobera ku makuru bari kugenda avugwa ntasobanurwe, ku makuru ari kugenda atangazwa ntavugweho rumwe, ku makuru bari kugenda ashyirwa hanze ariko agakomeza kubabera urujijo. Ndagira ngo dutangirane anirijwi ry'umunyamakuru Scovia Mutesi akomeza ku rufu rwa Lieutenant Willy Ngoma, ariko kandi ndagira ngo ngaruke mbabwira ko byashoboka ko yaba kiri muzima bakazisubizayo n'ibindi. Yego. Amakuru azavuga ko we yaharaye bakaba bamurashe, ariko ubivuga ntavuge gupfa. Yego. Akavuga kurasa. Uko amasaha yagiye akura, urumva mu by'ukuri umuntu wa mbere bakivuga ibyo, iyo mpamagaye nomero y'umuntu wo muri M23 nsanzwe mpamagara n'akamakuru ntibibibi cyangwa se impamvu ntiyibi gusa, ahubwo reka turebere hamwe n'ibindi byinshi biri gutangazwa. Willy Ngoma yaba kiri muzima ni ibyifuzwa n'abatari bake, ndagira ngo mbahunze iyobera magingaya. Watu wanasema ulikufa. Simini huyu. Ndakufa tuko. Watu wanasema ulikufa, habari itembea dunia mzima wao. Bado tutatumikia nchi. Tunakufa kutumikia nchi. Ya kumbwa sio mimi peke ni kuye nihakikishe kama kwa nini Ngoma haiko mzee. Niko hai. Uko mzee, haukulumia hata. Ndaje rero ngo twinjire muri aya makuru muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu tariki 28 Gashyantare 2026, twinjira turebera hamwe byinshi biri kuvugwa kuri Lieutenant Willy Ngoma, muvugizi wa M23 mu bya gisirikare. Nta tangazo Alliance Fleuve Congo M23 irasohora rishimangira ko Willy Ngoma yapfuye. Amakuru menshi ari kutugeraho mu buryo mu by'ukuri bw'ibanga rikomeye, aravuga ko akiri muzima kandi ko agihumeka umwuka w'abazima. Ubwo rero ibyifuzo by'abatari bake hirya no hino mu karere k'Ibiyaga Bigari wasanga rurema bisubije. Ni munyemerere mbabwira ko tugiye kubyinjiramo tunibukiranya byinshi, ariko kandi urugendo rwo kubabaza Perezida Tshisekedi rurakomeje muri access zitandukanye by'umwihariko muri territoire ya Masisi, aha ni muri Nokivu, aho ikinyumba M23 ivunnye umuheha yongezwa undi yandagaza bikomeye abo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa. Namakuru tugiye kuba twinjiramo 5 kuri 5 turebera hamwe uko situation imeze. M23 mu mirongo y'urugamba biravugwa ko yongeye kwesurana bikomeye n'igisirikare cya Kongo, ariko kandi iza kubabaza bikomeye abo ku ruhande bahanganye nyuma yo kwica uwitwa General Machano Tabangeshe, uyu nguyu wahoze mu mutwe wa Raya Tombe. Turaza kubyinjiramo muri rusange, tubyinjiremo tubive imuziri muzingo, ariko mu by'ukuri uyu mutwe umaze kubabaza abo ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa. Mutese bigenze bite? Koloneli Ukwishatse wari umuyobozi ukomeye mu ba FDLR, uyu nguyu yari karahutaka, yari kasha makokiro ngo rumwe bari bazi neza gutegura cyangwa se gutega ikitwa amambushi cyangwa se amambuskeze, ngo M23 yamaze kuba imwivugana. Biravugwa neza ko Ukwishatse Novelle wari umwe mu bayobozi bakuru umutwe wa FDLR yamaze kwicwa na M23. N'igikorwa cyo kwihorera gikomeje ku ruhande rwa M23, nubwo i Rubaya harashwe abatagira ingano ku ruhande rwa M23, bikavamo n'inkuru zahwihishijwe ko Willy Ngoma yaba yitabye Imana, ariko M23 yapfushije abatari bake ndetse bakomeye. Ahangaha rero urugendo rwo kwihorera rwatangiye. Ukwishatse yari asanzwe ashinzwe igenamigambi muri FDLR yamaze kwitaba Imana, yamaze kwicwa na M23. Ni mu rugamba rw'imbaturo mugabo. Yes, mbuze aho mperiye inkuru, ariko reka ntangire nkuko nawe ubwe yahimbarishaga akizihirwa n'abaturage mu bice byagiye bihorwa n'abarwanyi ba M23. Mbibutse iby'akadiho ndetse no kwizihirwa cyane, bashimira Imana yo mu ijuru ikomeje kubaneshereza ndetse no kubatsindira cyangwa se kubafasha gutsinda umwanzi muri access zigiye zitandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru no muri Kivu y'Amajyepfo. Ni muzima aracyahumeka, wazima ni muzima aracyahumeka, aracyakomeye, nubwo yabarwaye ariko gukira byo ni ibintu byoroshye cyane. Imana yo mu ijuru yongere ihabwe icyubahiro. Nabo muri
M23 bamaze kuba mu by'ukuri bumva inkuru nziza yuko Willy Ngoma yaba akiri muzima. Turaje natwe ngo tugire icyo tubivugaho gatanu kuri gatanu. Kuri Twitter ibintu birahindutse nyuma yuko Willy Ngoma Colonel Willy Ngoma wari umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare, umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare, abitswe kuva kuwa kabiri iki cyumweru. Bikavugwa ko yishwe na drone z'igisirikare cya Kongo hariya muri teritwari ya Masisi mu bice bya Rubaya, ubwo bari mu nama ikomeye cyane yagombaga gufatirwamo ingamba zikomeye zo kwagura ibice, gufata mu by'ukuri initiative yo gukora impinduramatwara. Willy Ngoma reka mubanze mwumva uko yahimbarishaga, ubundi mbabwire inkuru nziza nserukanya akakanya. Niyo mpamvu kubana natwe kuri News Lab TV ni ukuba kwire y'igihombo ku makuru ndetse no kunguka byinshi uko bimenye. Nge ndifagi kayinamura umva ahangaha. Willy Ngoma nubwo ibinyamakuru byinshi bitandukanye byo ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa byo bishimangira ko yamaze gupfa, yamaze kwitaba Imana, nubwo abo ku ruhande rwa M23 bari kuvuga mu magambo cyangwa se mu buryo buhinnye bwo guca amarenga ko byaba ari byo cyangwa se atari byo, ariko akakanya ukuri kugiye hanze ko Colonel Willy Ngoma yaba akiri muzima mu buryo budasubirwaho. Ariko kandi abo ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa muri akakanya bari kuvuga ibindi baravuga ko Willy Ngoma ngo yaba yanamaze no gushyingurwa mu ishyamba. Naje babwire ninjire muri inkuru ku buryo burambuye. Ariko kandi Willy Ngoma kuba ari muzima byo yaba ari inkuru nziza cyane yongeye kugarura ubuyanja abo muri M23 ndetse n'abakunzi bayo muri rusange. Mushyire muri comment kabisa uko mubyumva, ubunize ninjire ndaje nakire bwana Moses ku murongo wa telefone dufatanye tubabwire uko byifashe no hirya no hino mu bice bitandukanye by'urasirazuba bw'igihugu cya Kongo, aho imirwano iri guca ibintu. M23 imaze kwica Colonel Ukwishatse wari mu bayobozi bakuru ba FDLR. Uyu nguyu nawe aguye ku rugamba hariya muri Kivu y'Amajyaruguru. Uduce tundi tubaye Tombe ndetse na Rubaya full control na M23. Ibice byinshi byo muri groupement ya Kibabi byamaze kwigarurirwa n'abarwanyi ba M23. Hishwe abatagira ingano baje bakurikira uwitwa General Machano Tabangeshe wahoze mu mutwe wa Raya Motomboki imbere kwinjira muri FARDC mu mwaka wa 2020. Bivuga ko yaguye ku rugamba hariya muri axe za teritwari ya Masisi. Reka turebere hamwe iby'imirwano yabereye ahitwa Nyabyondo gatanu ku kandi havuzwe imirwano y'amagasa, turaje tubikomozeho. Hanyuma icyo nza kubabwira gatanu kuri gatanu, reka nse mbabwire ku makuru ari guturuka muri Kivu y'Amajyepfo muri axe za Ibogobogo. Abarundi bahuye n'uruva gusenya ku mirongo y'urugamba. Mwabantu mwe, inkuru nziza ku Rwanda ndetse n'abanyarwanda, inkuru nziza kuri Perezida Paul Kagame isohotse magingaya. Biravugwa neza ko nyuma y'uko Rwanda byari maze kwakirwa ko cyangwa se gutangazwa cyangwa se maze iminsi binavugwa ko rugiye gufatirwa ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, siko bigenze, ntabwo ariko bigenze. Biravuga ko telefone yaturutse i Kigali yaburijemo ibihano bya Amerika ku Rwanda ndetse na perezida warwo ndetse n'abandi bayobozi bakomeye muri guverinoma y'u Rwanda. Hanyuma kandi ku rundi ruhande Kongo nayo yemeye kwakira amadolari ya Amerika, ibindi bihugu byatinye. Reka nze mbabwire uko Tshisekedi abaye mwihanduza cumu kuri ubu ngubu. Tshisekedi ushobora guhitanwa kubera ko M23 igomba kuba imurahira, aho twindikaga ngo amakuru abyigarukaho. Amakuru aturuka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko Willy Ngoma yaba yamaze mu by'ukuri ngo gushyingurwa muri bimwe mu mashyamba hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko mu by'ukuri kubika Willy Ngoma si rimwe si kabiri abitswe ko yishwe na FARDC. Umva ahangaha mu ijwi rye yihakanira ibyavuzwe ko yaba yitabye Imana ni mu ntangiriro z'umwaka ushize wa 2025. N'ubu ngubu hategerejwe ijwi rye ry'uko yaba akiri muzima. Hanyuma ariko muri aya makuru ikiduhamiriza kuba inkuru yuko ari muzima turakira bwana Moses atubwire. Reka mbanze mbibutsa akakana ahangaha, reka mbanze mbibutse akakanu ahangaha ubwo Willy Ngoma yakanaga ibihuha byari byakwirakwijwe na guverinoma Kinshasa ko yaba yitabye Imana, avuga ati byo n'amagambo ni mu rurimi rw'igiswahili. Reka tubanze tumwumva ahangaha. Accent ndugu.
lakini maneno gani nyinyi mnafuataka sawa? Usifuatake maneno ya wale wajinga jinga ile wanasema maneno ambayo vijui. Tuko leo le 16 janvier 2025. Yani mimi lieutenant colonel Willy Ngoma, donc nilikufa wapi siku gani? Unaona walikuwa na unaona hii politiki ya bwana Tshisekedi ambayo anafanya, analeta vikundi nyingi, analeta ba FRDC, analeta FDLR, banachanga Kodekona, banachanga makamwe na sampu ba Burundi, ba mercenaire, lakini banapigiwa vibaya pande yote, wanapigiwa vibaya sana, wanatupa silaha kiolela, wanakimbia sehemu yote. Lakini kama buko watu akili sibawulize kama ni Willy Ngoma hanga hariro yakomozaga ku makuru yaramaze gukwirakwizwa icyo gihe byari tariki 16 Mutarama 2025 icyo gihe n'umutwe wa M23 tarafata umujyi wa Sake ndetse na Goma, urumva haburaga iminsi nk'icumi cyangwa 9 gutyo ngiyo miji yose y'ingenzi muri Kivu y'Amajyaruguru ifatwe n'abarwanyi ba M23. Ni Willy Ngoma ufite uko akunda igihugu ndetse agaharanira ko igihugu cye gitekana abyishije mu mbaraga ze, mu bushobozi bwe, mu bushake bwe ndetse n'intumbero ye. Hanyuma ariko bikavugwa neza ko n'umugore we ari uko yanga ubutegetsi bwa guverinoma ya Kinshasa, kuko yakunze kugenda yumvikana mu bitangazamakuru bitandukanye anena cyangwa se anenga ubuyobozi bwa guverinoma ya Kinshasa, ahubwo agaragaza ko yishimira kuba mu by'ukuri yifuza ko guverinoma ya Kinshasa yayoborwa n'umuyobozi umeze nka Perezida Kagame. Uyu ni Madame Willy Ngoma. Ubwo negereje bwana Moses ngakomange mu kingurire ahita tubwira uburyo Willy Ngoma akiri muzima na magingaya. De père congolais et de mère roumaine. Mais vous me traitez de rwandaise. Des insultes sur les réseaux sociaux, je ne sais pas. Vous les Congolais, je ne sais pas. Hein? Éducation, c'est vraiment important. Hein? Vous avez vraiment il faut apprendre à bêler. Vous savez quoi? Je préfère être rwandaise que congolaise. Vous savez pourquoi? Parce qu'au Rwanda, j'ai été au Rwanda, j'ai vu comment le président Paul Kagame a arrangé son pays. Il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Bon, Moussika, vous êtes loin. Vous êtes en bas là-bas. Vous comprenez? Vous êtes en bas. À Kinshasa là-bas, les détournements. Il n'y a pas de carte d'identité. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'eau. Vous n'arrivez même pas à gérer les embouteillages. Et c'est vous êtes là les premiers à venir. Ni Madame Willy Ngoma ahangaha yaravugaga ati mu by'ukuri ati ndi umwana w'umubyeyi w'umunyekongo, ati papa ni umunyekongo ariko mama ni umunyaromania, atari komwe mumfata nk'umunyarwanda. Ati ibintu byo gutukana ku mbuga nkoranyambaga simbizi, ati muvuga ngo uri umunyekongo simbizi, uri ati uburezi ni ingenzi cyane, ati mukwiye rwose kwigira ku bindi bihugu uko mwigomeka mu buryo bwubaka, mukareba uko mwigomeka mu buryo bwubaka, gukomeza kwigira bantu bindora ibyigenge cyangwa se ibike. Ati murabizi, ati nahitamo kuba umunyarwanda aho kuba umunyekongo. Ati murabizi, ati muzi impamvu, ati kubera ko nageze mu Rwanda nabonye uko Perezida Kagame yateguye kandi ategura igihugu cye. Ati nta kugereranya bihari, ni nko kuvuga ngo nta kugereranya u Rwanda na Kongo kabisa mu iterambere. Ati nta no kubigereranya mu mafoto. Ati muri inyuma cyane, muri hasi cyane. Ati murabyumva, ati muri hasi cyane. Ati Kinshasa nta ndangamuntu zihari, nta mashanyarazi ahagije, nta mazi ahagije, ntimushobora no gukemura ikibazo cy'imodoka ziba zuzuye mu mihanda ikizwi nka traffic jam. Atariko nimwe bambere mu gutuka abanyarwanda ku mbuga nkoranyambaga. Ati ndabasabye muhagarika amacakubiri. Ati nta cyamaze. Ati ntimuzi no gutandukanya ibintu neza mu buzima umuntu agomba kwiga. Ati ndabinginze basore namwe bakobwa muhagarike ayo magambo adafite umumaro. Sawa mujyi Goma muzarebe uko umuhuzabikorwa wa AFC M23 Colonel Nanga yateguye umujyi wa Goma. Umutekano uri ku rwego rwo hejuru, isuku iri ku rwego rwiza, umujyi utuje. Ati rero, ati sinzi impamvu Goma hari ituze ariko Kinshasa hari imyanda myinshi. None muri uru rwego uruhe
none muri ku rwego ruhe ariko nanone nimwe ba mbere mu gutuka abanyarwanda ku mbuga nkoranyambaga muhagarike amacakubiri nimuze gutandukanya ibintu. Uyu ni madamu Willy Ngoma. Hey karabaye ati mwe ntago muzi nicyo mugaragara nk'abatazi icyo mushaka. Ni madamu Willy Ngoma. Rero ahangaha bari kugenda mbahereza ubwino nyabuneka. Reka ndebe ko nakira bwana Moses atubwira uburyo Willy Ngoma akiri muzima ariko ku rundi ruhande abo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa bo baravuga ko Willy Ngoma ngo yamaze no gushyingurwa deja. Reka mbanze somi article ubundi nakire bwana Moses. Bikavugwa ko ngo Willy Ngoma ngo yaba yamaze gushyingurwa mu ishyamba. Mumbwire umuntu w'umunyakibahiro nk'uyu uburyo yakingurwa gutyo tu. Amakuru aturuka muri Siraza bwa Kongo aravuga ko leta nakoneye Willy Ngoma ngo yamaze gushyingurwa mu mashyamba yo muri Masisi mu gihe abakunzi be bari biteze ko ashobora gushyingurwa mu cyubahiro. Bivugwa ko Ngoma yashyinguwe kuwa gatatu iki cyumweru nyuma y'umunsi umwe yiciwe mu gitero ngo cya drone cyagabwe muri teritwari ya Masisi. Umunyamakuru Pero Rwanda abinyujije ku rubuga rwa X yavuze ko bitandukanye n'amakuru yavugaga ko umurambo wa Colonel Willy Ngoma wagombaga kugarurwa igoma. Amakuru avuga ko ngo yashyinguwe nta cyubahiro na gito ahawe kandi mu ibanga rikomeye kuri wa gatatu mu ishyamba riri hafi ya Rubaya. Amakuru yuko Willy Ngoma yashyinguwe mu ibanga aje nyuma yuko ngo kuva yapfa M23 yakomeje kurucika rumira kuko ngo nta tangazo ryashyizwe ahagaragara cyangwa ubutumwa bwihanganisha umuryango we n'ubumuha icyubahiro yigeze ashyira hanze ku mugaragaro. Aha ngaha ndagira ngo tubishingireho duhunzwe iyobera tubwirwe niba kiriho cyangwa se yarapfuye kuko M23 ntiratangaza ku mugaragaro ibyuko Willy Ngoma yaba yaritabye Imana. Icyo tucyumvikana ndetse tugisurinye cyangwa se tugiceho umurongo. Guverinoma Kinshasa y'ubwayo yabitangaje yahise isi ubwo butumwa nta nakanya gaciyeho. Icyo nacyo tugiha agaciro tucyubahe ndetse twibaza impamvu guverinoma Kinshasa yabitangaje igahita igirite ibikura ku rubuga rwayo rwa X aho Twitter. Ikindi twakwibaza ariko nanone umutwe wa M23 biciye muri Benjamin Barima ejo bundi tariki 26 hagaragajwe ko uyu mutwe wunamiye Lieutenant Colonel Willy Ngoma kuko abinyujije kuri X Benjamin Barima yaravuze ati intwari ntizigera zipfa ati nabakundwa bacu wari ofisiye w'intwari ndetse n'umunyarugwiro tuzakomeza kukuzirikana mu mitima yacu udusuhuriza intwari zacu dukunda n'abavandimwe bacu bari aho ngaho. Ubwo rero aha ngaha twaribaje se ko hariya Rubaya harashwe drone yarashe abantu benshi ndetse bivugwa ko rwose iyi drone yahitanye abatagira ingano biravugwa ko bagera kuri 19 barimo na Willy Ngoma nyine ubwo abaye atarimo baba ari 18 ariko arimo ni 19. Ese ntago kuko ntago yigeze baklarifyinga ngo bavuga uwo bunamiye. Benjamin Barima ntago yigeze avuga uwo bunamiye. Ese ntago byabivuze ko Willy Ngoma yaba akiri muzima ndetse ameze neza bikaba bisobanuye ko mu by'ukuri bari kunamira abandi bagenzi be cyangwa se umwe muri bagenzi be utaratangajwe izina. Bagana Moses uranyumva neza? Ndakumva neza cyane. Kagira inkuru kagira Imana amata n'amafaranga serukaniye inkuru rero y'ubuzima bwa Willy Ngoma. Ese ni muzima cyangwa yitabye Imana? Bimeze bite? Nahoze mbwira abantu ibinota iratujyanye ariko nahoze mbwira abantu ko ngiye kukwakira bikomeza kungora duhunzira iyobera. Yes, no kuvuga ku kijyanye n'ubuzima bwa Willy Ngoma abantu benshi bakomeje kugenda bibazaho cyane nanjye nakomeje kugenda nkurikira nangira ngo nakubwiye yuko ndi bugwe na majwi y'abantu twagiye tuganira. Yego. Gusa nibyo ngo kuraswa Willy Ngoma yarashwe ariko ahantu barasiwe babakubise drone ikiza ntago yabasanze ahantu hagaragara hari ikibaya kuko bahise bajya mu rusengero ruri hafi n'ubundi mu Rubaya. Yego. Bakimara kujya muri urwo rusengero rero we n'abarinzi be urumva drone yaciye hejuru irasa kwamwe n'ubundi barasa bakarasa amazi akagwa n'ubundi nabyo ni nako byagenze kuri urwo rusengero bararurashe ruragwa amabati n'igisenge biramanuka n'ubundi bikubita hejuru ndetse n'ibindi bintu urumva nyine barahasenye bikomeye. Yego.
ariko mu by'ukuri Ngoma aho hantu bamukuye n'ubundi ari muzima atari yapfa, ahubwo igihari yari yakomeretse kabisa mu buryo bugaragara. Nicyo kintu by'umwihariko cyagaragaraga cyane, ariko kuba ari muzima, ko yari muzima. Yahise ajyanwa mu bitaro rero kwitabwaho kugeza n'aya masaha. Ntabwo bari bavuga ko yakize, ndetse amakuru mfite nuko isaha ku isaha abantu bashobora kuza gutungurwa babona Ngoma by'umwihariko ari muzima, agarutse ari muzima, kuko na n'ubu aracyari mu bitaro, aracyari kwitabwaho. Ku kijyanye rero n'urupfu rwa Ngoma kugeza amagingo icyo nababwira cyo, Ngoma ntabwo yari yashyiramo umwuka, aracyari muzima, gusa aracyari kuvurwa ibikomere n'ubundi by'indege zabarashe. ari kuvurirwa he nyaboneka? Ese yakomeretse mu bihe bice by'umubiri? Niba cyangwa yaba yarakomerekejwe n'ibyo bisasu, cyangwa n'ibyo ngo ni ndabivuga gute, n'ibyo bigize inzu nyine byamukomerekeje? Ntabwo yigeze araswa ngo ibombi mugweho, ahubwo nibyo bigize inzu n'ubundi urwo rusengero bari barimo byamukomerekeje. Naho kuvuga ngo kuraswa ngo bombi kamugwaho cyangwa igisasu, ibyo byo ntabwo byigeze bibaho rwose, nta na gato byigeze bibaho. Ahubwo nibyo bigize inzu n'ubundi byamanukaga bikamukomeretsa. Yakomeretse ku gice cy'umutwe gato, ndetse no ku bice by'amaguru cyane. Ahandi hose urebye nta kibazo yigeze agira. Hari ikinyamakuru cyitwa Chimpreponse yo muri Uganda cyari cyavuze ko ngo hari andi makuru mashya ku rupfu rwa Ngoma, ngo yapfanye n'abari 18 ahubwo. No kuvuga ngo kuba hari bararashwe kuko urumva batari bari mu rusengero, urumva barasiye nyuma hanze. Kandi ikinyamakuru mve ko gikorana n'ubutasi bwa Uganda, kiba kizi byinshi, kandi Uganda buriya na M23 bivuga ko hari ukuntu bari compacted. No kuvuga ngo kuba hari abapfuye byo kuba barapfuye, hari abapfuye kandi barahari n'ubundi baguye aho ngaho, kuko tubona urumva ntabwo yarashe ku rusengero gusa, kuko yarashe igice kinini n'ubundi bari barimo. kandi kuharasa urumva uko byagenda kose ntabwo bose ariko bari mu rusengero, ubundi hari abari bari inyuma no hanze bari gukora amapati bacunga n'umutekano. No kuvuga ngo rero abo ngabo n'ubundi nibo bagezweho ingaruka cyane cyane, na benshi bahita banapfira aho ngaho bose. Kuba barapfuye, ariko ku kijyanye n'amakuru rwose kuri Ngoma we ntabwo yari yashiramo umwuka, aracyitabwaho. Abaguha amakuru nabo hafi ye, hanyuma baravuga ko amahirwe angana iki iyo umuntu arwaye ari mu bitaro, hari ukuntu biba bigaragara, bikaba bitanga icyizere ko yazahuka akaba muzima cyangwa se yanapfa. Yaba ariyo mpamvu yihishe nyuma yo kuba M23 itaratangaza ku mugaragaro urupfu rwa Ngoma. Ejo twabonye Benjamin Badimpa, umunyamabanga uhoraho wa AFC M23, asa n'uca amarenga yuko hari umuyobozi wapfuye w'umwofisiye, urumva, ariko ntiyaclarifyinze ngo Ngoma, na M23 ntirabitangaza nyirizina. Na Kinshasa y'ubwayo yabitangarije kuri X yose rititayise bisiba. Abenshi rero bakabishingiraho bakavuga ati wasanga kiri muzima, ariko abandi ku rundi ruhande bakavuga bati Kinshasa ashobora kuba yabonye ko iri guhamya neza ko yarenze ku masezerano y'agahenge, ikaba mu by'ukuri yitaye mu kagozi, ikisama yasandaye. Ngoma ubundi kubise cyumviriza mu barwanyi ba M23, ntabwo bo babaza no gucika intege ko batakaje umusirikare, cyangwa uracyafite morale ukurikije no ku rugamba rwifashe. No kuvuga ngo mu by'ukuri ntabwo gucika intege ko ntabwo bagaragaje ko bacitse intege. nk'ubu ku munsi w'ejo muri Rubaya bafashe ibice 5, ntabwo waburi gufata ibice kuriya umbwira ngo wacitse intege, ntabwo ibyo bintu bishoboka. No kuvuga ngo imirwano uyu munsi kandi yakomeje, ndetse n'ibitero by'indege n'ubundi birakomeje ku ruhande rwa FARDC. Naguciye mu ijambo, ejo hafashwe agace kitwa ngo ni Luke, Kasenyi, Katobotobo, Kaniro na Kazinga. Yego, imirwano kandi yarazindutse cy'ibintu. Imirwano yo irakomeje, kuko nk'uyu munsi barwaniye mu misozi ya Mpanamo. Mu misozi ya Mpanamo rero murabizi ko imisozi strategique, kuko ni imisozi icunganiye Masisi ku zone M23 yabashije rwose kwarasi cyitwa Coalition ya FARDC, ndetse zo no kwafatira ibikoresho byinshi birimo n'imbunda zemereye cyane, ahantu haje no gufatirwa n'ubundi gifaru cya Coalition.
imirwano yo irakomeje mu bice bigiye bitandukanye, ikindi kandi nta nubwo aho honyine kuko Kinyumba bari kurasana ku rwego rwo hejuru, ni hafi gato ya Nyabyondo centre. Ahubwo na Nyabyondo imirwano yakamejeje, nta nubwo ari Kinyumba gusa, na za Nyabyondo imirwano yakamejeje. Aha ngaha Kinyumba haravugwa ibitero byo hasi ku butaka kuva mu gitondo cy'uyu munsi kwa gatanu tariki 25 ni na 7 nako, ariko ku mugoroba tariki 26 ku munsi w'ejo hashize byari kwa kane, Nyabyondo yarashweho na drone. No kuvuga ngo ubu tuvugana na Nyabyondo n'ubundi naho imirwano yo ku butaka n'ubundi nayo irahari, ndetse n'ako gace ka Kinyumba hose n'ubundi guhera ku masaha y'urukera ku isaha y'isa kina n'igice n'ubundi bw'ibitero byaho byatangiye. Aha ngaha n'ubundi baracyaharwanira, ntago ibitero byari byahagarara, uretse ko kugeza amaginganye ibitero byo ku butaka ntago ari ibitero birimo biragenda bigaragaramo indege, kuko igisirikare cya 23 cyamaze gushyiraho itegeko ryo kuza gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo izi ndege zize gukomeza mu gihe zaza guhaguruka kuraswa. Gusa nanone buriya drone ni kimwe mu bintu kigoye cyane kurasa, kuko buriya drone ni indege itavuga. Drone ikurasa kugeza wumva ikugeze ikurashe utahawe amakuru y'uko ihagurutse, biyitandukanye na Sukhoi ishobora guhagurukira ku kibuga cy'indege bitewe n'umurindi wayo, abantu bagahita bavangira ahagurutse, ndetse n'amakuru bagahita bagira. Ariko buriya za drone zo ziragatsindwa n'Imana, n'ibiragi iri kugeraho irasa, nta nubwo umenye yuko irekuye bombe, nibwo bimenye, naho itarekuye bombe ntabwo bimenye. Urumva yuko rero biracyakomeje kugwana hano hagati ku mpande zombi n'ubundi. Hanyuma amakuru aturuka ku mirongo y'urugamba mu bice bindi bitandukanye hari iki? Muri Kivu hari iki bwana Moses? Kuko ibinyamakuru byanditse byibanda cyane ku makuru yo muri teritwari ya Masisi. Yes, nukuvuga ngo ku kijyanye n'andi makuru haravugwa amakuru yuko yego hari nka data nakiri inkuru. Iyi nkuru ntago twayisimbuka nyabuneka. Umwe mu bayobozi ba Wazalendo ba FDLR bishwe na M23. Yitwa Colonel Ukwishatse Nouvelle, wari umwe mu bayobozi bakuru b'umutwe wa FDLR. Yarazwi ku izina rya Mwene Sikare, ubwo si Mwene Sirakeda, sinzi uko nabivuga. Yarasanzwe ashinzwe igenamigambi muri FDLR. Amakuru ava mu burasirazuba bwa Kongo hadi Masisi aruvuga ko Ukwishatse yiciwe muri teritwari ya Masisi nyine. Hakomeje kubera imirwano n'ubundi hagati y'impande zihanganye. Ukwishatse rero nkuko bigaragara hari ifoto y'umurambo w'uyu musirikare w'umu FDLR iri kugaragazwa ari kumwe n'imbunda yo mu bwoko bwa Kalashnikov AK-47 ikomeje gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga. Bigaragara ko M23 atangiye kwivuna umwanzi maginga ya rwose. Amarira yabaye amarira muri Wazalendo na FDLR. Urupfu rwe rukurikirwa General Machano Tabangeshe wahoze ari mu mutwe wa Rayamo Tomboki mbere kwinjira muri FARDC mu mwaka 2020. Bwana Moses, warugiye kwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo ngo dusogongeze naho ku makuru yo guturukayo? Yes, kujyana n'amakuru arimo aturuka muri Kivu y'Amajyepfo ahitwa Mugezi. Murabizi ko ku munsi w'ejo hashwe na drone, ubu tuvugana mu kanya gato gashize imirwano yari yaciye ibintu mu nkengero za Mikenke. Ni Mikenke rero kugeza amaginga ya n'ubundi FARDC mu bikomeye abarundi ndetse abagera kuri 21 bakaza gufatwa amatekwa, ariko bafashwe amatekwa n'ubundi bamanitse amaboko. Ndetse ahangaha haza gufatirwa n'imbunda imwe yo mu bwoko bwa tweruje. Ubu tuvugana rero amakuru mfite nuko n'ubundi abasivile mu bice birimo imirwano barimo bagerageza guhunga, ariko n'ubundi isa n'ubundi imirwano ishobora kuza kurangira, kuko intare zasambwe zisa nkaho ibintu byose ziri kugenda zibishyira ku murongo. Yego, mu bibogobogo ku munsi w'ejo havuzwe amakuru yuko hari ingabo z'u Burundi zari zimaze iminsi. Amakuru avuga ko abasirikare b'u Burundi rero bari barereye muri ako gace ka Bibogobogo. Byabaye ngombwa ko ku munsi w'ejo bakavamo berekeza mu Minembwe ahavugwa imirwano ikomeye imaze iminsi habera. Bageze mu Minembwe rero ngo bamwe baguye muri ambushi, bagiye ngo ari 400. Bamwe ngo baguye muri ambushi, ndetse abapfuye ni benshi nubwo umubare hano utatangajwe. Ubwo rero ngo bari bagiye gutanga umusada kuri FARDC na Wazalendo wo guhangana na twirwaneho na M23. Noneho hari utuye Bibogobogo ari kuvuga ati rwose twarabyutse dusanga ubu nta basirikare ba FDNB basigaye hariya mu Bibogobogo.
bose ngo bazamutse mu minembwe. Birashoboka ko minembwe ishobora kuza kuberamo intambara ikomeye, kandi muri intambara coalition iri kumwe n'abasirikare ba Angola nk'uko amakuru abishimangira aka kanya. Ni Angola, Tanzania ndetse n'abarundi na Malawi. Yego, ituze rero riracyari rike mu bice bya Kalingi, Bidegu, Kalongi, Gakenge ndetse na Rundu, aho abaturage bavuga ko ngo bagabweho ibitero byibasira imihana yabo ntibigeze bahumeka muri iki cyumweru gishize ndetse n'iki turimo. Ibitero byakomeje kubagabwaho aveuglement ndetse byagize ingaruka ku baturage. Ntitumenya ngo hapfuye bangahe, ariko mu by'ukuri birakomeye cyane. Kugeza amakuru ava mu nzego zitandukanye avuga ko imirwano iri guhuza impande zombi yasize M23 natwe irwaneho ngo bari kugenzura afite intsinzi rwose ahitwa Bidegu ndetse na Rundu na Karingi ndetse n'utundi duce turimo Mukoko ndetse na Nyaruhinga nibo bari kutugenzura. Bigaragare ko ibiri kuvuga kuri M23 bitari kuyica intege bwana Moses hano muri Fizi. Intsinzi ku ruhande rw'intare za Sarambwe niyo nkuru. Ntabwo biri kuyica intege, kuko iyo baba biri kuyica intege ntabwo bagakomeje kugenda bafata ibice, ahubwo nibwo bashyizemo ingufu zo kugira ngo bakomeze bereke Tshisekedi ko nta gahunda yo guhagarara. Yego. Urakoze cyane, reka ngushimire cyane. Nasezeranyije abantu bacu ko mbagezeho iby'inkuru yabaye nziza ku Rwanda ndetse na Perezida Kagame, ariko iracyakusanywa neza. Turaza kuyibabwira mu makuru yacu ataha. Ubwo reka tubashimire cyane, ngushimire cyane kutwa updatinga nyaboneka. Birabivyuya ntiba maraso, birabaye amahirwe kuri M23 Willy Ngoma abe akiri muzima, yaba ari inkuru ihesha Imana icyubahiro ku ruhande rw'intare za Sarambwe. Murakoze cyane. Murakoze cyane.